Unity Victory Lapen Prosperity Amai, borjan constancy Parman, mirjeng pathu aklam along kipaman. Mati jong ni pai kep arni, anarlo por pai kre isi pen lakha inkoy reisi, constancy angkang aparman, mirjeng pathu aklam hidipi along karbiang long Autonomous Council pen Unity Victory Lapen Prosperity Amai paman ponlo. Unity Victory Lapen Prosperity Amai. Surjorong parpen cipahem pupon. Amaya long aluhi sarpo aman pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang, Deputy Speaker Dr. Numal Momin, Chopha aluhi KAC Chairman Raju Tiso, MLA Dor Singh Ronghang, MLA Bida Singh Ingleng, Lapen KACEM, MEC atum Anparta KAC Board Chairman pen Chenglok, Rong asar ki chikiding atum Chitong dun. Maya long borjan constituency angkang, Rong poke pen crore isi, Panong silong pokep ki jonalang ke joy ke jia phan ringwell isipen 2 lakhs pen ki hutpon patang lapo pusipini ingpupon lapen borjan aphan 94 scheme high pipon lo lapen jal jivan mission sitami mo ke wangchen ningkan patang lapo pusipini pachinipon puthot hidipi market pen hini kachelenga towarta patang popusi emahin pen pachinipon sita KACCM la somayalong alomso ringwell ingpupon pen alomso lamthe jai ponamat 50 KYF apartment President Aphan Kachopalu Kethon Damji Puma Delhi Damjilo. Dr. Numal Momin pen ke pachini pon ke non ke wangchia ningkan ke Borjan Scheme College 10 bedded hospital T-Tribe Model High School Khatkati along 12 crores atangka pen stadium ki kimjia phan MP election aprang patang popusi Dr. Numal Momin chichak tekang. Aphi Deputy Speaker MLA, EM, MEC, Chairman, BJP President Atumpen, Mai Chari Ponsi, Mai Pajut Ponno. ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছো ৰাষ্ট্ৰপতি আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছো আগতে চিফ মিনিষ্টাৰে লিখিত হিচাপে দিয়া হৈছে গতিকে আজি ফৰ্মেলি আমি আজি ইনভাইট কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছো গতিকে কালি আকৌ ফুলনি সমষ্টিত একতা বিজয় উৎসৱত কালি আকৌ লগ পাম কালি আমি ফুলনি সমষ্টিত গতিকে গোল্ডেন জুবলি সেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ চিফ গেষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছো গতিকে আজি এপইণ্টমেণ্ট আছে আবেলি 6টা বজাত গতিকে মই কালি বিশেষ মানে ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি কাম ইয়াত হৈ যাব 4টা বছৰ আপোনালোকে চাই যাব